bel hi arua ka piang a ring thin antia mase memory chip te tak te po adapter a tha chuan bel ruak vuak aya ring fe in tunlaya chuan a ri thei to Rainbow Mizo channel chuan mainstream media ten an puan dan nen in mil thin lo ma se question takin thu dik le dan manga chawna an pe kalmek dan te kan buang zel dona chu wang chuan putra ma hi atling done kan ti na ani haulawa Biden atling don kan ti na ani chuang lo bok tlintir tumpo kan nei lawa kan tlintir thei po ani si lawa ma se thu dik le thil thlen mek dan hi kan soi zel don ani voin hi December ni som pasari ania Rainbow Mizo channel thir tu te chibai vek ule US in than pui kalta khan thil ala fel tok lo lemaya kumdang angchuni se emo in than an nei thin dan dang angchuni se General Services Administration 10 official in President elect an puanga Sarkar in thak thengna tur new administration atan transition process kalpuin President chuak turin White House te fan puin thil an local pui dan te soifein an fan kwal pui vetrina ma se chung chu tuna hian pakhat ma theng ala omlawa tuna General Services Administration in Sarkar in thak thengna tur an kalpuina tana sum an pek chuapo hi dan pa ngai anglovin GSA hian President Donald Trump nena RMT na andila ani hian nie cabinet tour athan na le anlo in buat seina turin lo pe chuak rau atia putramaram tina in pek chua ania cabinet te po apick up chove theita chu chu mainstream media lam chuan choi lenin Joe Biden president elect chuan a cabinet tour chumi khami chu athang le ta tin an puang deu renga heng zongjong hi chu putrama hian lo ti ve phot sela tin RMT wangchau ani WhatsApp lama zona kandong nem hlea kan channel comment lama zona kandong deu rang boka Joe Biden hian a cabinet atan mong kahur athang chuak antia aniem miti ania Biden transition lam hi kan focus vaklawa dan manga chawna putramale apol 10 an kalpui lam hi kan thir bik ania Joe Biden transition lam kan sai chuan va bailet kan ang theidona apoimo lelo chu kan ron puang tel thin lo ani ma se in zona hi adik neyati hi kan chana ania mayor pit batigik athang choka hepa hi tuntum president in thanna khan achu vea ma se alag lolain in nukdokin Joe Biden hi apuita jok ani Secretary of Transportation atan athang ani ti Times of India chuan an puanga ama hi openly in mi pui khriata gay aniti in puang jar aniti in Times of India hian an puanga Joe Biden hi atling tamil ani chuan US history a mongkahur kabineta anom voi khatna ani don ani ti chuan December ni sompali khan kan hriat theu angin electoral college chu lakhom ani ta boina an nei ta ani kha mainstream media te chuan vote lu dan chu an puang jara Joe Biden chuan electoral college vote zathum paruk muin Donald Trump hian electoral college vote zanhi somthum panni amua Joe Biden chu president elect anita antia anram chunga an boina le sarkar in real bolna a boitak em dan lam chu ron puang dulovin Biden transition lam lir an ron puanga ma se ani na taka chuan official puan to tur ani lain puan thei ani talo ani engwanging nge official puan ani lo achan chu dan manga chawna anpekna state heng Wisconsin state electoral college vote som omnate Nevada state electoral college vote ruk omnate Pennsylvania state electoral college vote som nile Georgia state electoral college vote som paruk tele Arizona state electoral college vote som pakhat neite hian vote an petrau ta heng ho belkhom hi electoral college vote somruk pathum lai ania result thak thengdor thei khopatam ani Nevada in vote an thak lai phei hi chu chiang takin live video a putrama hnena an pek lai alanga boina aomta ani chu wanga tu jok jok ma chak joka puan a declare thei ani talawa heng state panga te vote hi putrama lama alu chuan electoral college jani somko panga muin atling thaya Joe Biden nena akal hi pom ani jok chuan
Biden hi electoral college vote zathum paruk muin athling thaibok ma se US constitution chuan hetianga parallel vote aom ani chuan vote pani hi chiarlo ve tur ania ma se mainstream media te chuan an chiar tel tavek ani election lam conduct tu telma tangin nem ngena engma aom talo thung ti chuan dan manga chona an pek na lam chu lo hoisan ri taila engtin nge heti hian kalta se anchin feldon ti lam hi lo soile ila pakhatna chuan US constitution in asaidan chuan hetianga abuai hani chuan senate le house in president hi an thang thaya ma se house of representative le senator zongjong antel athiang lo state somnga atanga an io pakhat theu antir thaya District of Columbia io pakhat nen somnga pakhatin an thang thei ani he dan hi man ani don chuan house le senate in ama in joint session an nayanga state tin te din mun an ngai thak sakang ti fel thei ani chuan heta hian an ti fel ngal thei boka heta hian final thei ani lo ani chuan state tin io le DC io mi somnga pakhat ten an thang thang ma se he dan hi man ani chuan kumtinin kumli chung chu president tur hi state tin io somnga pakhat te hian an thanjia angai thungdon ani Trump lakloa president in thak thaina chance aom thei ani tin January ni somni main anti felvek angai bok adot le chuan vice president kai khroina in House of Representative le Senate ten an thang thei bok hei hi tuna man an tummek hini in alanga he dan hi an man chuan vice president hian electoral college atlak dan atanga enin president tur apuangang tuna vice president hi Mike Pence ania Pence hian January ni ruka hian president atana tlingjok hi apuanga apuan nuwa hian nial kalna aom le omlo state tinte azotanga tichuan state somnga le DC io te atangin nialna aomani chuan ngai tu that anianga anhial tu state te hian lungrol taka an pomtlang ani chuan anhial tu state zong hian vote an thak thathaya ma se house atangin mi pani senate atangin mi pani anin ruat chuakanga senate atanga ruat tur hi chu anhial tu state ami ten an senator jing atangin an thang chuakanga house io tur hi both party an ni turania democrat party pakhat republican party pakhat an niang House Speaker in House io tur pakhat hi athan turania tuna hian Nancy Pelosi House Speaker ania ani hian Democrat mi athang chuakanga pakhat jok chu Republican House of Representative ten an ruatang chuan an vote hi lakhom ani donani Vice President in apuana anhial tu state hi antam chuan result athak danglam vek thaya tuna po hian nial tur chiangsa state panga anoma ama kan soi ho kha ania an state legislature in an pom vekto ani ti chuan he dan hi an lo mangnual to John C Breckinridge Khan sangkha jariat somruk pakhata tlingjok tura beisai ani lain chaklo zoka alo tang to kum sangkha jakua somruk pakhat khan Richard Nixon point ne na chang turangai ani lain paithak ani boka kum sang hi pakhata Al Gore kha paithak ani to bok ani tichuan tuntruma state legislature in elector an ruat ta hian putrama an peveka pom ani talwa January ni ruka hian an pom lo thailo US dan puin hnuaya man ani dona he dan manga vote an lak non chuan putrama hian vote zanhi somkua panga amuanga Joe Biden hian vote zanhi somli pathum amuang ne na changtu jok ne turin zanhi somsari mu angaya Trump hi ne tu ani jok thaina chance aomta ani chuti rol chuan a inkara hian thil thleng thei tam tak awma he dan hi man lo ram dan hi party pani hian an ngai tu meka he dan manglawa chinfel ani thai dan tur hi ngai tu mek ania ma se kongdang awm lo mai thai bok nizan December ni som pasari khan senata federal hearing nei ania atirlama anin hialna sain boruak asang man lea ma se chairman in abeng dai thai rama an hearing kaldan hi ti sualpal awm lo nan tuntuma hi chuan kan ronda telri lawa zanin lama chuan ronda chuaman ngai kan tum don dia Facebook CEO Mark Zuckerberg tanu papo akang kaitana tin president in abantak cyber security lam how to Christopher Krebs po
ko ania chairman hian tuna khan US in thanna kalta kha ahim bertrum ani ilati thayem kotin finfiana an neite an phordulawa an hubbeta kan hai chuak vek dona in thanna ahim berkumani ilatinga memtiin azot sia mai nizan an hearing hi abawro ka sang viawa mitam takin boina tur awm tolawa Joe Biden hi president elect ani toni ti an sai hi chu Senate in puya meu election himlo chungchang federal hearing bawruak hot tak mai an naya lo sai mam tum phe thi chu ala hun chia lo ani e ti chuan tundin huna hi chuan an la boitlang zela an nok niai nuai ri ani ber maya kan soi tak dan anga an kal khian vote lak boithak khople chakjok ti chian thei alani lo cheu ani chuan house in extraordinary power an manganga president tur an thlang thanga state somnga atangin state pakhat atangin vote khat theu baka District of Columbia ayo atangin vote khat an la bokanga state tinle DC hian an ayo tur an tir donani mi somnga pakhaten vote an thakanga chuta amunem jok chu president atan puan aniang hei hi pu Dr. PC Biaksiama thuziaka kan mu fauka ania hedan an manna hian kumsang khazariat somni palia khan John Quincy Adams kha rinlo takin thantin aloni to ani hetiang hi ania wangin putramatan hian tin mai thaina kong ain hongzau viawa chuti rualin arin le ama ngeng na tu ten an phatsan nual to ama daudal zongin an chea Florida lamatanga thuron jiak kha kan lo mu ve thawin karinga asoyang deu khan putrama hi media ten nok antia aparte chunga mi ngai thren khatte point nok antia khovela hian midiktan mun awm tlem ta hle ani tilam hoi zonga aron jiang deu khan ama daudal tu hi anei deu ranga in ngana beratana manpo za chuan angam omri lovin a hriat bok ani vice president in apon huna zuji in nialkalna omlovin Joe Biden hi atlangpur jok thaithawin a hriat bok mase adau daltu te hi antril phaka aban shelem lo boka adin mun hi thatok viau to po angai thai boka Republican lamte GOP hruaitu te anin telmu khomek zelbok ani ama point kan chak to e ati deu ranga Christmas te han mangzawila January ni ruka hi chuan engkim achiang vek to tura ngaila hemin kara hian thil thleng thai tam tak awm bok prophet ho lam hi Bible awma kanin ngana bertur chu ani haulo na in karkal talama prophet pakhat khan pathianin min hu tirani tin December ni som pasari hian US in thanna chungchanga hian thil in thak thleng liang tham tak mai a thleng donani atia voin hi December ni som pasari chu ani tareng maya tichuan voin hian Cyber Security and Infrastructure Security Agency sisa chuan thupoimo takmai US in thlan puinena in kung kaina nei an puang zardon ti an lo puang ve chia maya ma se zan in zan lai vel mengthleng peilo tan chuan kan hreman lo mai thai ani he hril lokna dong tu in asoi hun le sisa in thlan na kai hnoi thupuan an nei hun tur hi a in rol ta chia maya kan han soilang ve hrim ani ti chuan voin lama thu thar bera chuan The Print Bloomberg le The Washington Post ta chuan FBI Director Donald Trump hian abandon niin an puang hloma cyber security lamin report an peka FBI Director hi thildik lo tam taka alawin nam hnoi niin an soya heng news agency pathum te hian an ziak dan hi ain ang chia lo veka The Print chuan White House staff lamten tundin hmuna chuan banri lo se ma anlakna athuan op alhom thu an soi niin an puanga Bloomberg lam hian an ban mek niin an soi boka an ban mek tia hian firing ti an manga banna turin process akal tir mek niom tak ania The Washington Post hian chuan an soi chiat pain he thu hi an puang ti la atok mai ome thu chiang om chuan zanin lama video thara ronda tel kantum don nia ole tuntumatan chuan kan du tok le phot anga video tharnen kanin tongle theu don nia Rainbow Mizo channel thir tu zong ta chunga lom thu kan soye